Кыргыздарда кыз төрөлгөндө атасы болобу, энеси болобу татынакай гана аттарды берет. Айсулуу дейт, Айназик дейт, Айгерим дейт. Анан кийин эле эмне себептен турмуш ушундай татаал бурулат кыздар үчүн? Эмне себептен кыздарга кол көтөрүлөт? Мен баарыңыздарды чакырат элем. Кыздар бактылуу турмуш жашаш керек. Кыздарга кол көтөрбөгүлө, кыздарга күч көрсөтпөгүлө. Укуктук мамлекетте ала качуу салт эмес, бул кылмыш. Нет значит нет. Молчание не значит да. Если каждый будет следовать этим прописным истинам, мы сможем защитить женщин от дискриминации и насилия. Любой из нас может стать сторонником прав женщин и защитить женщин от жестокого обращения и насилия. Every girl and boy has a dream. We just need to create a conducive environment for them to realize the dreams. Kızdın 40 çaçıulu. Ар bir kız cina ayılzat. Üdük cina zumbuluktan arılgan jaşugo ukuktu. La violence contre les femmes et les filles se produit dans toute société et dans toute culture. N'importe qui peut en être la victime. Стучите в дверь. Это простое действие может остановить насилие каждый раз, когда вы становитесь его свидетелем. Я присоединяюсь к усилиям по искоренению насилия в отношении женщин. Не молчите, действуйте. Tinch turba, hareket kıl. Don't be silent. Take action. Унчукпай олтурбай аракетиңди кыл. Пора действовать. Tunç turba hareket kol. Ni молчи, действуй.